vraćamo se na bosansku teritoriju, onda ponovo na teritoriju Hrvatske, kroz ovu svetu srpsku zemlju. A sa ovih skarišta i dalje vrebaju snajperisti. Idemo u Jasenovac. Ovih dana ta sveta srpska grobnica oskrnavljena je. Iz muzeja je nestao dokazni materijal o zločinima ustaša nad Srbina. Dom obeležje minirano je. Jasenovac je po drugi put oslobođen od osvajača. U prethodnom ratu trebalo je blizu 2000 dana da on bude slobodan. Danas je sloboda stigla za nepunih 30. Ko je prvi od boraca ušao u Jasenovac? Pa prvi su ušli naša pješadija ovdje, oni su bili prvi koji su bili na udaru, ali prije njih su Martići došli, odmah su iza njih pješadinci naši bili. Koji su to Martićevi koji su stigli? Pravo da vam kažem, ne bom ja znao reći, ili ja sam bio u pozadini, mi smo artilerijska jedinica raketna i mi nismo mogli znati tačno. U ovom posljednjem ratu koji se i dalje vodi, Srbi su izbegli iz Jasenovca. Vratit će se. A Martićevi ljudi, oslobodioci, kako ih ovdje zovu, su Kninđe prve krajiške brigade. Njih 46 krajišnika prvi su ušli u Jasenovac i isterali ustaše. Jasenovac je ipak razrušen. Kuće su spaljene, kao i okolna srpska sela. Jedino su srpske mlake bez zgarišta, zahvaljujući Kninđama, krajišnicima. Vidimo ovdje u selu Mlaki, vi Veljka dočekujete kao nekakvog oslobodioca. Tako je, naš sin i je zbome oslobodio, zdravo duša. Šta je Veljko i njegova jedinica? Šta je sve ovdje uradila? Uradila je svašta za nas dobro. Juče sam bio prvi dan u Morevu. Oslobodili smo fino Koštarcu, pobili smo bandu. Skupa sa Veljkom. A Veljko nam je bio tu da mjesec dana sa svojom vojskom čuo Mlaku. Veljko. I njegova jedinica. U njega smo se uzdali, da nije bilo Veljka, svi bi izgorali kao i drugi, Čovaci, Vrbovljani, Gređani, sve bi pogoralo, da nije bilo Veljka i njegove vojske. Svi se bojali, kaže da su to četnici, to nisu četnici, to su Martićevi. I oni su nam spasli selo do sada, moraš se reći tako, razumiješ da nije bilo njih, jer bili smo napadani od Rajića, odavle od... Ovo selo, znači, zahvaljujući njima nije stradalo sada? Nije stradalo i onda kasnije došla i vojska u Pečanje koja je dalje s Veljkovim jedinicama krenula prema Koštarci, Jasenovcu. Kako je bilo u vreme posljednjeg rata? Evo, zahvaljujući tim vucima sa Vučijaka, kako ih mnogi zovu, Mlaka je ostala čitava, ljudi nisu izbjegli, ali stradalo ipak ljudi odavde? Odavde nije stradalo. A u vreme onog prošlog rata? Prošlog rata je Mlaka zapaljena sva, tako rekući nije ostalo kuća, možda od 300 kuća, možda nije ostalo više od 20, recimo, prošlog rata. Koliko je stotina ljudi ovdje tada poklano, pobijeno? 1060 ljudi. 1060 ljudi poklano u prošlom ratu. Od 1060 ljudi 111 je preživilo prošli rat. A sve je spaljeno do jedno 10 kuća da je ostalo stari. Sve je spaljeno.